LEIMA Tongramna Punam Putaram Nokchabolin and a cook no Kurumjari. Norris window na Kanana with the Pukachari Bangasiki topic, Deligi Yaka Yenglingei, Leingak Semba Ngamdre, MP Bimol. However, topic a sequent Kanana with the Mutapukachavani, Kugi Manipur President rule, later Matung, Kugi Leingak Pariba, BJP na Masing absolute majority or a Pasu, Hojik Pauba, popular government, Ama, Semba Ngamdavasina, Ngamdavasi Kugi Leingaki. Ayaba Piraktabana Kugi Leingak popular government ama Semlani Haragasu Chaba Kugi leader Makanbangam Davanamaram Murakanda Hojik Power Koi President rule later Matung Kugi absolute majority Leragasu popular government ama Sembangam Dana lady Adumakpu Hari Basi Kugi President rule si Amushu Sangdokre Adumakpu Masi Kadai Kayam Kuina Sang the Gigadage Aduga Lakadarabi election 2027 gi election si Nangnaba Masi popular government Sem Gadra Sem Widra Habisimasu Kang Masimazu Kangdre Dubu Delina Kadai Poba Kayam Sangna Kuigi popular government ama Sembada Makuigi Yaka Makuigi Ayabasi Matam Kamna Laukigani Duga President rule si matam sangna dumak thamlaga di lakadoribe election amadi lairiba prevailing situations ida kari karamba ekhigi impact phangba yabage habdugi matangda koi khanani ne nagudong ta harba topic ase pukachabani pukachariba topic ase bu tongan ba panelist ahumna masamsa ge ba warol ke ama thambidro mapung phan biwani ahan bamakta de ekhigi ngasi ge panelist ahum sakaminga konane takchabagi tanjadong tang myang pham thamjage ahan ma de ekhigi pabung khaidem mani former acting chairperson MHRC pabung Taram Nokchari, Ani Subada Kuyoja, Tomcha advocate Oja Tomcha Basu Taram Nokchari, Ahom Subada Kuyoja, PAOJEL CHAOBA, editor, The Frontier Manipur, Oja PAOJEL CHAOBA Taram Nokchari. Thank you very much to all the three panelists for joining with us. Ngasigi Pukachari ba topic Delhi Yaka Yenglingei, Leingak Semba Ngamdre, Haidana Kugi, Lo Sabagi MP. Oja Bimol na Fongro riba statement sigi matang mari leinana ai pabung khaidem mani tilak chage pabung khogi haukiba February dagi khogi president rule si thamok pani dumakpu lairiba absolute majority oiraga su khoi Leingak sem lagani koi signature si laire khole haidana lairaga su hojik pauba khogi chap chaba khogi leader ma khanba Kuigi center dagi khalak tabana maram oira kanda kuigi Leingak popular government ama semba ngamde habasigi matang sim yamna khangnare adumakpu pabung lakadoriba election 2027 si phauba si nakshilakpagi matangda popular government ama semhaudragadi BJP gi su adumak image si thigadra haidana miyamna su yengnari pabungi mota lairiba kuigi Delhi gi makuigi leader ma Delhi dagi khalak kadabasi pabung masi adumak matam sangna adumak changini haina khanbiba natragana pabung lakadoriba 2027 gi election si yenglakanda pabung masi kitang tianjallakanda adumak khogi popular government amagi damukta leader ama athuba matamda semlakani habagi thajabadi pabung kamai toy pabung gi mo topic si so adum yai adu masi die yamna common oi mingale Delhi ke Yaka Yenglingei bu Yaka adana trene yathak yengabani loina mak yengabani Delhi na whatever Delhi na pambado Delhi ki ponglon ni matung ina jagoi sabo na tawrabana ba samna harabaza ngasai da moi khoi khara khanna legi mitei yen se makong yangi mana yen se thadu eraga mana chana ba thakna ba si makong na chatna makong na machi puraga machindak chai adurigi mana tawning ba thabakchi yen si makong na taweba makong china mage thawa di yamning tamna phajin punchen man na tabai yen amada adu boiler di makong terli madi mabu phari ba loiri ba mi dona thamba mafam dudagi makong china kocha chatana boiler se arapa chatana kotana tawdeba kenarip che mite yen aseng ba labo oro amom oro aduga makong na chatana machinyak thibani yen che aduga boiler haibisina pharaga thamba thami mafum da dum thamba pullabsu pundrusu dum leiba adugumagi boiler type oina Manipur gi ruling party ge legislature singse masiga praman tawbi ya ba amaronda maron thoktaraba jibo mayam ama kanna haimale moi warorani asim karimta tawdrebe mi na tabadona Mihur, I was
खुद तंग मी याउदबदौना तौरेब पोसे अदुना सेंटरना ए हगलो आर हगलो फमो फंदे नि चीफ मिनिस्टर लीडर सिर मोइनागा खनगम पंते हे नंग तौरो नजरगा नंग अम तौरो मंत्री दना सी लौरो थवाल दिगा अम लौरो अदुदिगा अम लौरो आदि लोयन सिंगिगा दैनेबा मचंदा थारगा बॉयलर द सिनबदौना अदुना अदुगी फिबम सि लेबदा खै हंगिबो हंगदुददी सरकार सेमदबदि ngमोय सरकार सेंद्रबदि 2027 दा बीजेपी से हय नम हादना पैसा नुसा तौरगा अहम मरी मकागद्रा अदुगा बीजेपी कानिंगा लेतेबा हजि लरि फिमसिदा सुम चथरगा 27 इलेक्शन तोक तारबा अम भाव काबदा खर वानेबको 40 लारदना 0 4 थोगा 0 दा ओइबो भाव यायबा अदुना मदो आई नंग अखोय म्यामना खनबा उबा सिदिगी अमित शाहना नदाना सेंट्रल लीडरशिप ना मोदी ना उबने हेंगनेबा अदुना तौसिनबगी ओरो तौसिनतबगी ओरो चाही मु करिमु माना 27 की मार्च अप्रैल दा तौदइनी अदुनदी 26 यौ फत्रिङैदा 25 की लोरमदाइ भावबु यारको हजे अक्टोबर नि नवेम्बर डिसेम्बर छेंगबदा थानी माना अहुम बाउ लेदोरिमनि सिगी मनुंगदा सरकार सेमगनेबा तौबदबु मोइना सेमगदोरिबसे आइगे टु माय नॉलेज कुकी याउदबा यारोयबा सरकार सेमबदा हौजी कुकी न बेरा खरा तौबदु उलियबा खलाई पाइबसिंगी इन्फ्लुएंस चतना सरकार सेमबदा सरुक याबा यारोय हाइबगी पोट अमा लेबनिना अदुबु अमित शाहना नरेंद्र मोदी ने तौगेदे अदु यारोय हाइरदि अदुम तौगदम तौद्रियबा तौद्रियचे बीजेपी के एमएलए कुकी की तरा की मनुंगदा तरेती बीजेपी की लेजिस्लेचर नि अनि अमा मंत्री ओरमिमनि असि मोइना मणिपुर की तोखाइना तारगे मणिपुर की लीडरशिप थाजद्रे मैतै चीफ मिनिस्टर मैतै गवर्नमेंट थाजद्रे हाइदना हाइरकपदा बीजे अतै मतें पांगपदु तोना अहुमदो केपीए गा इंडिपेंडेंट अमगा मतें पांगिदो बीजेपी के लेजिस्लेचर तरेत छिदा बीजेपी के मायोक्ता लेपबा एमएलए सिंगे एक्शन लौबा ngamदेबा अदु मनुंगदेगी पाउलिनलेन हाइबा अमना हंदक्तसु कारण तौदनको कना उमना डिस्क्वालिफाइड तौनबा हाइदना गवर्नर द प्रेसिडेंट दा अदुसु नियमबदि खैथां लाली स्पीकर द थागदबनि अदुगा हाई कोर्ट लाकदबनि अदु अमबोरसु पेंदबेगी रिप्रेजेंटेशन पीदना तवी अद कंतसु तौबा ngamदेबा अदुना बीजेपी मणिपुर थुगाइना बहनरिबदि कुकीना नते कुकीगी मणिपुर काहेन मपाम्बा खरा खुजो खरा लौरगा मपान चंगप खरगा भारत सरकार की ना खोगे मोइना प्रेटोनेस तो वाइ तारे अदुगे तौरेरगा थुगाइना ब तौबनि चप चाबदि कुकी दु नतेबा भारत सरकार नेबा बीजेपी नेबा भारत सरकार की मनुंगदा मणिपुर की लेजिस्लेचर तरेत ना बीजेपी की मायोक्ता मणिपुर की बीजेपी से मणिपुर थोगाइसी हाइबगी एजेंडा दि यावरमोयबा यावफम थोक्तेबा चिरी बिरेना सरदाना विश्वजितना अदुगा सैतब्रतना मणिपुर थोगाइसी सि मोय यानिंगोयबा बट मोयगी मरक्ता यावरिबा अदुगुम्बा अमांगबा अरानबा तौबा मोय तरेचे अतोप अहुम सौगली दुदि तो मोय ओयबा तरेचे एक्शन लौबा ngamjadribनाबा अदुगुम्बा ngamjadriba मयाम से तौगेदि मोइना जुम याब नत्रो नरेंद्र मोदी पृथ्वी के मनुंगदा अइना तोयने हाइबद हंजिले हायरकनि मरम पांखलदि भीष्मगुमनाबा महाभारत भीष्म की रोल सी मासी मरन तरा मरी जोय तौबंगबा कृष्ण बाबा खोलाई पाइरो जो पाइंगबा अपाव मीनेबा बट द्रौपदी की मतंगदा मफी मुनबदा मचानु पाथोक प्रतिष्ठा राष्ट्र मसु थोकपा दुर्योधन निंथौ असे तौ यारोय अइना हाइगदबदो दुर्योधन कुकी दुर्योधन के मचेंग चाबदगी हरे कृष्ण हाइरग उइरग लेयबा अदुगुमना पृथ्वी पुम्मना ममिंग चलबा पृथ्वी पुम्बा रशियागा कनोगा खनाबदा खामीबा अमगा तौरिबा तरमगा सि हेक्ता माबु मिचंग चंगहनबा ngamiबा अफावबसे चाइना की प्रेसिडेंट गा छुतिनबा ngamiबा मोदी से मणिपुर हे हाइबा कांददी अस हरे राम मागी रामनी हाइदना लेथोक्तना लेरिबा मिसना तौरो याना तौदबनाबा तौगे हारगदी इराय लायबा अदु इराय लायबदो मोइना सुम येंगागा सानाबोय करिबोयना तौरगा तौबसि मोइदा सोलकदबला अबोयदि हना माला अमेदना लामीदो कानाबो कंता फंगदरबसु
Kanta adune dane na lakpam thokpi mong du tadra so akhoi discussion order na ba praja sing na lauri ba kongi ba opposition na ruling na mayam machi lauri ba kongi ba ngangi sangi che chukan kan ti haibna ti ma khang ba ngam da na chatta ti chasin na rurage hairaga lain ne ba ko kanta piram ban na tar so chumge khar sangaram ba jatra hulam ba khar natana si bagi kan puthom dai du da mana nga khara leiraga piram bagum mana ba kan mong ta ke dra ba adu ki photo du maina leiba pasak che mana tauge hana mana mikat thorak pa mapung ni da khaita hoida manipur si aina panam na kan to bi bani yengning da dana tau bani hai dana taurerga mana mapung hek chang pa da kuki mayam chi gi lamen tu hen ba chi gi thabuk che hek laksin ba da terrorism che zero tolerance thamgne si manipur yauna tawgani ani hek torak pada kuki mayam da sarkar semba yaujarage haidorim adugi matam da sarkar semdagi ne ba madu moina tawge de october tha sida november september october november sida ta hogodong ne ba aduna saigi main point sila aga delhi ge Yaka Yenglingei haibisidi sigu masjid na ina bu chumdre masana mibong khonde ma khongtek mitang ba bulone mu yara ba potni ne asida adu aruba me de leiko masigi delhi gi Yaka Yenglingei mi na traba khoi gi mi yaung traba hut ngak ta ngai ra ba mam si saugat pa mi kok thong ama le ba asina ba khoi gi danger se khoi puna ma punching da ba ni khoi puna ma thengna ga da ba ni ai che maram pi da na hairi bu puna ma ga sa punna na ba thabak tau de ba punge hardi BJP के MLA मैम थोड़ा का BJP पार्टी के फला थोड़ा का दिल्ली जा कोई दिल्ली चलो है इतना दिल्ली के अगेंस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ नेचर कनोदा मूवमेंट तो गदब नत्रा अदु की पोर्ट तो तो दे अदु देखला है पुंदोरिम नो दिल्ली छगत पर मैम हम ले रे सोमदे यादव मैम हम न पुंजी है रे दिल्ली छगत पर मैम न चाहे कोई सरकार पुंजी छगत पिरो है तो यार रोया बा सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मानरगा जो नहीं थिंग तो मैं ना सेंट्रल मतलब तो कोई तौरसी है इतना कना करी चिंग तम खाई इतना तौर कांड दे यागदम ने अब अदुबु कोई के सिगुम्बा हुई रोई दे है यात्रे कोई के सिगुम्बा मी न तब हुत लेरिबो मैम से मसिदा ब्लाइंडली सपोर्ट तौबा नपचुरी तौबा फुरगाव संबा मी से चप ताना लिसिंग दा लेगरेबा MLA अममंगिदा अदुना मरम ओइदना अखोइगे से जुन नेथिंग स्टाइल से तौबंगम दबनी नेपाल टाइप से तौबंगम दबनी नेपाल टाइप तौदना जुन नेथिन तौदना मिहान मी पुन चौजी पोट चै मै था से हाइबा नते को आइगे दि डेमोक्रेटिक मूवमेंट आइन याबा मोंगता खुतुम तारगा अखोइ पेंदे मणिपुर रांग चिलो हेलन लिसिनबियु नरेंद्र मोदी ना अमित शाह ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना हाइदना को तकबम थोयाबा अदुना han barang galor pada Delhi ki Yaka Yenglingei Yenglingei da chum lai rabani na Yaka Yenglingei tu khakki khana ba chumdre koi karmaina to gudage koi karmaina punge dage koi karmaina politics to gudage koi karma mong da tawraga manipur kanga dage haiba sida lakpana phayaba madu ai second round da laksage okay thaga chari pabung yam marik chumba rol thabiri makha chatha boin ai oza tomcha da laksage Jatumcha Nakalamaromda, Kui Pavung Sudum Panbiri, Lakadoriba 2027 election Sigi Yenglagadi, Karigumba, Tuba Matamda, Kugi Pali Leingak Leaderama, Deligi Yaka, Dumak Yeng, the Nalaga, Upulagaman, Amatuba Matam, the Siem Dragadi, Kui BJP, my Kaida Gibudi, Lakadoriba 2027 seem a quite absolute majority. Panganika have a what will the Pondo Kibalay, Dumapubuna, 40 do the Gi. 4 do kaktalaga 0 gi adumaina lakpagi phibam ama leigani haba warol ju thampiri masida ina oza tomcha da lakchani o phamdi absolute majority oibani adumakpu masida adumak miyamna su haina badal pali balengak sigi manungda makhoi masen adumak chokri munabagi ai amasu oiningba ama makhoi pulliba makhoigi high legislature manung sida su dumak mot mana dabagi keno simasu jatomcha duma phongdong adumapu jatomcha lakador election sigi yengraga popular government ama thuna se mawdraga di BJP ki marai bukse dumak masi yengbada phajaga dabadi mande adumapu jatomcha gi mota habdi absolute majority orga su haju pawbal lenga kama semba ko Delhi gi Yaka dumak yengbasi
oza tamcha miyam na haina ba duma pakoi ngasagi akhoi semjurage haraga su leader ama claim tawba ngamdaba sigine budi hainari leader ma claim tawba ngamdaba se oza tamcha sida lairiba mayam sigi manungda makoi adum chayetnaba amana ama support tawnadaba loimak chief minister oining basina adum oigadoro oza tamcha masigi marumda kari kamain tawbazana oza tamcha gi mota kari gam point of view da kamain thamdini ai ham maktada koige any tv dialogue ke viewers singbo ai khurumjari ka kuno uzari wenana aina pakhum si pidring ai kar gum kam ai phungduk jage akoi sidais da discussion award la ibsi ta sengna akoi kana gum group ma nantragana political party amada koi sabat kyana lakpa sunnati puthorai ba topic sigi matungina masida akoi gi aigi wakal akoi gi wakal la lejaba akoi na thajaba natraga akoi gi reading do pbo haibani adu ngasi ba uda akoi na ubu matamda on the personality gam lai lakpiyo ka sukai de adu ba ina hajining mudi mase akoi gi isai mafam amada isai kauraga kalakar da si sakpiyo harga sakpa yade habigi mong man ba malai masi number 1 ai tahonjaning de maramdi kaino da akoi na hojik yam maru ji kaino da akoi diverse ko nakan gi point mayam ama khanaraga praja na maduda hengmai maduda praja gi reading ama lakane ba akoina praja sing da su si ne git number ya banate adana ihan na hamda mayam na apamba wahai phongdok te haidana waro budi tawbiganu do akoina phongdok chari besida su manan du yenga dum haibiu ke su kaide maram di keno akoi lamje da punna dum lemina ga dalu ngtane ba ada ihan ba masi haijege anirak subada masi hai rugadi ko moise aisi amna bjp bu yam sogo toy nei ta hai masi dina ai kwadi ngai bjp da sogale no khale kari kai ge center da pali ba lenga ni masi da koi na sogo to matam da kari kai ba le ge ko india gi param ne india gi param ni india se bjp ne lusing ba ndn na pali ba lenga amane masida BJP sogale na hai je Pakistan da sogale China da sogale hai budongna masida lawri si kari no sigi wakhal ama chilhan bangami je koi Manipur gi viewers sing ji kari no nei na sana gyan taw BJP se rang nan cricket ki to da Asian Cup thoire India na kapur ga lakte ne marum de Pakistan gi mi no mo kuchin na dore khoi lawro he na adigi mo manchil lapam lai BJP se untouchable love sarkar pairi bani si number 1 masi mayam khangbi atopa mana ai atopa engal lom da haijege hoji BJP gi sarkar sem ngam ge mapangan matik chana le semningo matam da sem le sem risi kari gino asi secretary makhal mane ba BJP se hoji ko power politics tok se haije haijege power politics tok de tarum ta ga di congress gi matam do yo moi masing sure na sung tok to oi tok to badagi ni matam mamada congress mayam se loi thadu ga ojani pamjana MHRC sema ga government am pan gi badu praja ge pam to tabagi hojikti am be irang ho kum tam da mayam na pam se kari no en haibam tam da center ne intervene to biu haibane ba kuki lam mayam hele narco terrorist mayam se lam hele drone thadare mapan digi khulai mayam pusale illegal immigrant mayam le bak se thugai dore haidana state government je matik chadre chief minister lokthok piro haibane ba lokthok matung da kari pen da lai ge number 1 hojik BJP na praja wa gera wa roira ekoi ge government am thame habda kana na thingdoi no togdi je apabam khalam ne nan modi la amada du pira me da hoi jame modi la pam dum bom thadaram de haba ko air strike toram de ano handak lai ru rifle ru kapsalam de ko operation sindur season ba khulai season de haibdi aiba adubu nakoi kukina talibudo nawa logde haibgi ingit am de pirame tawgunu haiba ingit am pirame illegal immigrant mayam ama lam henbe yawe mapan da tanthok kine habji pirame sidi na kari pamige semini prime minister mage machindagi thabangna utpa hore illegal immigrants sing khanong na bagi moi modality semba hogre maka taba tada badu khangdri ko maduna taba thabok mayam wali lamben hangdokane ga hangdokte natra sida adi ngarang lamyam da irabut ke do yam nungsi hoi yemba nungai ta bakara yam nungai bakara ngarang khoi na hojing nei na ga dori je khoi ge honorable
MP Bimol na hagiba natra Manipur gi luching ba singdi Leingak Semba Phawa Delhi gi Yaka Yenglingei Semba Ngamdre hai chi asigi manung gi meaning se kaino haba ma khange ba BJP gi Leingak na di leibak si upai sulei le le have je sembi wa ba ne ba Congress semba ngambai pangal su leitre ma do opposition Congress oi thoram ni na Leingak Semba da ma di coaching chen ba ya ba ne te adu ingit te du ne haba ni center gi ya ga le ne BJP lebak Leingak Semdre sembi ro Manipur se BJP na Leingak Semdre gi semba ngambam ta leite natra na ga di mo yang ngam mi ko a Semdre ga di design to ga ngarang ni ngang dre ba ma su gyang khar ta re bu ko da to bom ngarang se ngarang si ira bot gi ni ne ba yam pa se Congress am pa jana yawi ko mo gi Congress ki su sinjai BJP su ko yawi nate Congress ki su sinjai ba ado Congress si silli do aduda tawi mota CPI em na simba da moi phajana yaga moi gi ko ira bot ki matang da wa si phajana ngang natra yam nung si wa mani maram di kai gno da ira bot hai bisi khoi Manipur gi maran ni natra Manipur gi maran natana asa ke lomi sin mi mayam gi maran ni natra sidai da Congress party na makoi na silli ba makoi gi party da yam na thawa yawu mota khoi gi CPI em na ga sin ba da cooperation gi pi dana lak ba do modu yam phaji nungai ko de atopa mana khoi atopa kano bana lebak ama phajana pan ge haiba tar di two party system je khwadi phaba makhalam ne maram di kano the people's the choice ma phatra ga di ma phatra ga di ma haiba gi po ban sang ne hab ana sang ma matam je hoji India block na ma thole yam phaja block ne ko India block na mapangan kalinge BJP na mapangan kalinge praja se nungai ga doine amana yam tene na sonde gi matam da praja se nungai den maram di kano the ruling party na tongning ma tor ka thri ne si to ko matam da sai gi ko yaure adi khalame ba na ge bhab ju to de ko India block ki type da sille yam bajana CPI budi to ana to je ko mo gi pura lep ki adum pura ko gi ko sai gi communist ki oiba to yam bajana pangthui kaimta maring marang ko to hon de ko adu phare sai gi CPI em ga si Congress di pul ga to re yam bajaba rally em chale adu aina di khale es yam bajai he mai se hadi 2027 ge election se mo ko yeng ba male ade da di mo is flex se kamaina sisna ga da kan ko adi khalle CPI em ko CPI na phauchorong thangol li amaduna thangol ga nungthang ga or mane ko adu to ba di Congress ki flex ga je punna ga prime minister ga chat ka du malu re bai to di adu yam to ni matung de di madu to bu hajini adu na di kai dawre irabot ki birthday da magi identity ojari ba natra amam da di irabot makse akoi gi keno na communist me amna munnare khotnare moi khakta gira kai na bu warong na bu su leiri ne ba adu ta ju sagi magi ko kan si akoi gi tasek na ma Congress ki pura banner makha da sange ba dona utpa makhak to da ingsim khare si ba hengwa tam na si reaction ga lak na roidre ne asim tang di nungai ti da si mo India block ki type to da punna chamin na di am phajadong ni da haidan an mane khalle ba maram di kaino da akoina pamadi kaino habda ko ngasai gi ruling se mami mana single lehen baji kanan to da ge habda biji opposition to to always opposition je always amana bu pale opposition amana pale opposition sai thin baji mo mathong ne natra aduna aduna ama orga ngarang aina haji je ji Manipur ki lisbing Leingak Semba Delhi gi Yaka Yenglingei Semba Ngamdre kai je Bimol mathona ne mam di keno Congress ki spokesperson no ma ha ge ba BJP ki spokesperson amana makhoi gi MLA mantri gi mathak da wang am ka na man hai ba na thona yam le akhoi di ngang bang moi mam de akhoi party discipline am le yan moi party gi mathak da wang ang ba ya de ha ba se moi masana dum phongdok char me ado ji Delhi gi Yaka Yeng da akhoi khang ne lai national party ji Delhi Yaka Yeng wang tan tro amma khangde adu mase Congress ki MP mana masi mathok na laina ngangai se keno da hauski waji da nate makoi gi hana gi chanarak podo adu gi mathak ta su ngang mane ba aduna masi gu masi ura ai khalle ba masi zabi mol se am phaina adu ta ga di mathang gi 2027 gi election da chief minister gi face am di darkar leina BJP gi sama darkar le moi som darkar le adu ta ga di zabi mol se oina face thokune su moi darkar khan ba matam yaw re ba mam de keno ma na he mathok na le ba ma ngangning ba ngang mangam ba ko moi party na kari ha ge de ge kai do ma thoina thoksaru de ba ma ge akhang ba ai ba ma politics kumdar ku ju kuidri bani ko to yam thokna leina tor ko matam da
ꯑꯩꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩꯅ ꯑꯇꯩ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯁꯟꯕꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯁꯟꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯟꯗꯗꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯦꯝꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯣꯏ ꯁꯦꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯧꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯃꯥ ꯉꯔꯥꯡꯗꯤ ꯄꯟꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯡꯁꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯤꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯗꯦ ꯍꯦꯞ ꯐꯨꯜ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯅꯥꯎ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏ ꯐꯨꯜ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯍꯥꯟꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯀꯣ ꯃꯦꯟ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯤꯝꯗ ꯆꯪꯉꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯁꯤꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤꯅꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤꯁꯨ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟꯗꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯉꯥꯡꯉꯝꯕꯁꯤꯅ ꯇꯣꯟ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯣ ꯅꯣꯏ ꯌꯥꯀꯥ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯂꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯕ ꯀꯥꯗꯕꯗꯨꯗꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯇꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯚꯣꯠꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯪꯒꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯗ ꯂꯩꯖꯩꯑꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯅꯕꯅ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯕꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯆꯤꯡꯊꯕꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯀꯥꯏ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯆꯤꯡꯊꯔꯒ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯆꯤꯡꯊꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯪꯂꯩ ꯂꯩꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯁꯨ ꯍꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄꯅꯕꯨꯗꯤ ꯄꯪꯉꯥꯡ ꯉꯥꯡꯒꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯅꯥꯎ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯑꯕꯥꯎꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯡꯊꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯉꯔꯥꯡꯃꯛ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯎ ꯆꯦꯁꯤꯡꯗ ꯐꯣꯡꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯟꯊꯔꯨꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯔꯃꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯩꯅꯥꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯔꯛꯇꯅ ꯈꯣꯠꯂꯛꯇꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯈꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯩ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯆꯩꯅꯥꯗ ꯎꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯔꯦꯅꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯃꯐꯝꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯦ ꯑꯗꯥꯒꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯅ ꯄꯥꯝꯃꯝꯕꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯀꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜꯁꯨ ꯀꯣ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯗꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯉꯥꯡꯉꯝꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯧ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ Thank you very much. Oja Paujel Chauba laksege. Oja Paujel Chauba ngasi bukachariba topic simak akhoi Oja Tomcha gi translation dadi translation ji adumak yam phajai haibi. Oja Bimol na abdi hanadi Congress ki mai kai dagi su dumak popular government ama sema ngam taragadi pham thado resign tawro people mandate election tawro yengnarasi haibani dubu Oja Tomcha gi translation dadi lairiba akhoi kanagumba akhoi Congress ki mai kai dagi su akhoi hairiba lengak se semba ngamlaroi dabani na BJP itself BJP na dumak semga daba lairabani na haibagi Oja Bimol su dumak gyan tare haibagi kaino makhangni Oja Tomcha gi translation se adumakpu masigi matangda haidi Oja Paujel Chauba gi motadi absolute majority oiraga haidi hojik phogba pabuna su tha ani hum sida semaudragadi phibam amba tara roidi hari ko adubo Oja Paujel Chauba gi motadi kari ga main thamini ai di si wai thorong kan da rain khale yam sena kan da koin pam nei na ta su kem kan de hai tare ko maji su myam gi viewer myam gi koi matam mang na ba tholam na khale ben kam de ko kaina koi kutus le tiam kutus de my perspective ki wai ne ko pam bi mo na su kem taw ngam moi koi na su BJP ne masana ai mangai re na hai kan moi masen grung chalis ne za tom samu de hai jare ma wo BJP my favorite ne ngasi hai bi gre on television hai tara myam na yam re ma confusion ngasi de clear ore hai tare ko yam pai mai apam ba di kasu kaide hoje freedom ne koi gi secular oi ba koi gi sai gi right ki loi pam jawa koi pyom thok pa hai tare ko hai freedom of expression kasu kaide hoje tom jang hai jam chi ani nge la ne hai bi su kai my interpretation is mine le have ne oi da amane ko anyway akoi su me koi gi MP na hai bi do mai su wa am de hai do na mai message sam pi wa ne adu yai akoi MP su as a parliamentarian oina ma su magi taum thok me am towe em thok me am hai aduga yam phajana akoi gi bold oina thabak tori adu su
London is hybrid. However, my Makagi political ambition the Kale no the Kangde. Quite sometimes go to hiding by criticism I see Tawudavani. But Karama Makalikan criticism no have a consider constructive criticism has a dialogue. For example, a Bimol highway, Naranhan, fire service, motorboat, Ama, Kuchina Male. Ado fire service, I was a home department, get Makada Leveni. I would the fire department as the me Matang Pangana department, never never, my whole lamp to any some sort of major disaster to look on, music caution doing him. The Masagi state ki budgetary allocation have the my Masagi Pashalajava Adugumba department, Namna. For example, 2024-25 is 73 crores plus Haitarego. Subject to a little bit of correction. Yami cannot no demand. 2025 ki Apoigi budget have a target. Adu a target the Akoina fair service departments the Mating Pang, but see, Kamai Pang, with a fair department like Akome Mating Pang, she may say, I call it a pipe custom in a Yosh in a trap. They can me Pochehondo Pocoto Yoshi. I don't know Mating Haitarego. Other MP in a fire department, Masai provision legislative allocation labor department to the Kaido Pinduna with some hungry. Not Hanagi labor Masagi home department get looks on allocation labor to the Hoino motorboat and people one of the Kaino hunting joy. Flood situation, the Sinabur and Bay, Kaide, Adu, Hanakam once in a Gunus Condreco, Aduga, Plat Matumzu, Kuchina way back Tam Togi, Kogi, motorboat, and Conservacanta. Adu with Taragadi, I Kangadi, was a higher MP issue, Kitan Parliament, I am kind of controlling it, grounded with a potama, kind of a Matoktabra, Kang the way Kang, what bright that disconnect a layer, I could do when I did. Adagi Atopa society in the Suki ambulance Mangas in Shinabogan. Quite Migi Red Cross is internationally Indian September when Kashukaide, more the cannot be Kashukaide, ambulance more people Kashukaide. Adu IDP Gumbadaga Lenego, Impal East Kiama, Impal West Kiama, Tawal Gema, Bishampur Gema Higher, not like a sing the Kapi or whatever. Adu put the Red Cross Society Gema Gumba Lenego. I have PV target, I don't carry an account or other kinds of can be Winego. But after all, it is the honors of the MP and from his funds. The mind of we have them. Hana Ton Leraba, Hoigi, Manipur Fire Service Committee. Akoina cannot do Mating Pang Budi Yai, Adu Target to Odimo, the Hoigi IDP Haitane, Tommy Mona, MP Bimol. Akoigi P. Kudongsa Haitare. Masida Hoigi committee set up to give him. Committee report them to pick a rank. Yam no data Pagna Chowna Adugumba collection to give Adugumba Canone. Committee name Kale, which you report to Hapetum Yangumale, Pahomale. Other target IDP situations, the Kay Mahatan to Wiabage, not instead of fire department, instead of other real neatly was a gasing the Kato, we have a question. For example, the Moirangdi, Pagi and have a kind of IDP Tum Gam. Yes. So on Wallamus, can 35 Blaski Tum Zarabina. After honorable MPs who the policy young Higum with Mama, Pambi Manipuri IDP Tumyam, Zabi Pimoera. Or you can persuade Command of Corpus later and hygienics. Talk they haven't my paper they have wanted, but according to media, when later it is just an observer, an observation. Karam observation, no, I can't see the Tohoning Bakar Haitan. Tohoning Bay has the Katan can emphasize talk target. Instead of Han Tung labors a other Tonemota. I do not go make a department and the Mating Pambaji must see sensible reports a cano, a quite baptized deco. And I think a MP Tolakanazu in press conference, Torpakanda, perhaps he may clarify. I know question young again Kali. Matang Savakanda. A when a high criticism to the Hayang Sawim Huta, Lenego, Katan Kanda can the Sawangang, a quay to mirror a lali, run a trigger. Kitan Masisa dissect tokens for a target. A man has the Kazulam when he Kazum when he not a man Luchumbra. But I speak on facts. We speak on data.
we speak on observation adu target adu gi potu da mathang da a sort of a constructive criticism pizza kana amai to sha haven calling a fact akhoi gi asumna chumani la le hairang mani adu ngasai koi lane na habi gi do BJP gi matang sida di akhoi gi yam nungai je haitare nungai ba ko haraung loi keno akhoi sida BJP zindabad kana akhoi laudu ngai re haita gi Manipur ju thuai bi re om da hakanda natro mom da hakanda thuai sak man ro adu yam phare ha khoi am phare khoi nungai je khoi Manipur gi chou khoi myam je chou relief fan khoi lane chu khoi ju khoi tamani chu khoi myam hosu loina ma chou relief camp am dani le je chou relief camp am da ma sing kin nungai le je dre haita re khoi je ching je pa ju phang de ama ju tau de adagi ngayok chapugi ngau ore ngayok chapugi nga ge haita ko only pasa pa nga tane mapan thopang me se chung thopang me se helicopter to nga go magle ne ko kai BJP gi kai kano haita ne MLAs mantri Delhi de lebang ba plet ne whatever extra ko politician ma thau ne to su kai de adu ikai ni ngai de masana su keno oi ba khoi kai haita absolute majority su oi ha ba leibak su kai ba de kan ba su ngam hodra ba hujik su mo sen khoi ning don pom la leiba sisa taw Bimol la phram haita MP Bimol la phram haita ga su leita ko oi roi ba kan BJP ma su double engine kai sem de ka sem to ko pa na sem dong na tsane congress sem ko dra lenga su absolute majority de 30 hen dokra na tro ada congress ki mi thole ri ge ba they are the opposition manga khatani ada som de 30% with all other kari haitare like minded BJP da napchaning makangu haitare ko napchaning makangu haitare 45 so 55 adu ta gadi yengbiro ne adu bo le kan sida bo khoi le ba politicians sing sina khoi gi akhoi di muscle power money power lebak ki khale ha kan hujikti lebak se kari ori ge ha bi miyam le khangna re no chin thi ra ju ya re ba sidi let the public decide akhoi di wayam ngani re haita gadi sida ngaung kan malan ta ga su rhetoric me hab ta ga su khara amadi dum thajagini khara am thajara thajdomi thajabiro thajmin topiro kachu kai dikana a fool is born every minute habda apang ma maje mi kuding puer Manipur su mayam yong pong ni kana min am kuding angang honorable ne ko atu eta ka di yengbiro ne akhoi gi mentality su malan bagi am le malan bagi kano ma haita example len pijara ke yengbiro ko akhoi gi huji am kana mari tong ne ba akhoi gi ake production ga akhoi gi kano ga Legislature ga ado mapa du di kon men ne ha kon men ha ba sita sen ha ka di kon artist pa habi ge ko ma se FIR manga tro un thare mai matak ma phare mapa se mapa na siengre ata mani ko jat no to sum yo si mi ma se bel thok re ko bel thok ta ga di ma se ta sen ha kan di mapa da sat pa yaroi without information the prior information to the court lom ta ko au ta ga di huji ke ha ba kang jam karne se bel out le no pas ka mai to duna ma se mapa da huji ke masana pi ke pu ko ta satli no ha impal is ki akhoi gi court sina kamai to no prosecution sina kamai to no ma chatlu ge ha se kamai no ko na singhen pi gi bra kai bo hang me am hang be ne ko adu kana som di akhoi gi a kari UN gi adu yawi ada yaw de na hai phare ne ta ga yaw su phare yaw su phare le se pya ge na sige era chu ko na to ai example le pizza ke ko I am trying to make a statement tamani na ha kana ai ju hajira ke ne ad kamai to ge ha kan du hoi tamani mu di ke no ra na ma gi kana je defend to na ke nu ma mo ai na heading je adu ma gi opposite lawyer ke kanu gi koi ba khoi ge rilongi MLA do ma gi defend ma kana je ma sak tha ba ne am di oi ke ai khapat ni cheng ko adu na langni point ti nasir gi akoi na hang ba accountability nam le accountability ke no ha ba kan akoi na hoi GP da pasa me am pi gi when adu gi financial accountability hai jaba tare ko mayam maten pangir sing do madu ju financial accountability m ta ka le hoju hospital sani kai na hariba adu mayam sida kai de pasa no hangwe na adu ta ga di akoi na haje ning sida malan me mi khana adum hoji gi khunai sigi akoi gi asum pamba adi aseng mang je pamba sing sidi adum na head pi kan ung that thama kan je makha dun lupal thama kan je malan ba kangu sina matak sum sa lai ba ha ko sinu wai ne including BJP rhetoric sai jaba tare ko ladak le da ke dori gi hoji sonam wangsu ke dori gi sibu is it a form of BJP having akoi gi democratic exercise to gi bro Manipur thugai ju akoi gi karam exercise no ngang kan se ja akoi gi akoi chume adan to adun to yes you have got the right to speak your mind but akoi gi comment to the facts the amani mi emotion the mi wakhalon da amne lebaki interest adu wai chance have adu malan mai thabak sidi akoi ju khangjare
apang ba khadi dum lai jagi snu ka kai de ko apang ba ju hai ja roi akhoi gi kano hai ta akhoi kitang gyan ta ri hai ta dum lai jagi ni but akhoi na pam ujabu kan de huji Nepal ga generation Z haiba amne ko to ri sia halaman gi wajna mani but generation Z adugi madugi anouba generation sidi akhoi na achumba aphawa vote kamai tha ga ge leba ki le film ji yeng ga adune ba academics and intellectuals sing na to to je but among those intellectuals akhoi gi MP su oza amani intellectual amani mana ngang sing jo khoi tari ko ngasa en toibo criticism dudi ta senai kan akhoi ujabo ki ko ne but at the end of the day magi thamoi mai wa khalon magi thawna dudi akhoi nu thagala kan akhoi ju even support to ne sen openly we say okay na kan achuma to mi apha bi to support to na kana to do no ada achumba apha mi na irresponsible okta gari that's where we as the media we come in akhoi na madu pot ne ko la to ji ata ai khangnei ai ga chanei haina aina magi dam to sum yaka yeng ta gari sum chat ta gari then I ju kari urge have question no I am just a member of a heart mentality hai ta gari mana nimit se akhoi ge no pot to thog no to thog chum sa have pot am dum chatro BJP akhoi Modi jinda ba akan map ko wa khuna fem de ko nahan lai ba Modi gi thole mem do khoi hang ba kan de kari no yim ti yeng ne kanglam mangda photo nam dia de mem nong so la kan lai satin ji pusan me nong lo thungma me am yor sigi sort of akhoi oppressive oiba mi freedom of kano hai ta mi fundamental rights things that akhoi gi changjal la kan de supnam nama kan su pai pai ne have to a classic of operation ne na ngai Manipur la ka le ge Manipur gi method ta gi ho kan stu adu da amisa lam kan mathang lak de ke kai matam kai manam gi no ba sidai ja hana already le ma ba hana gi masai le ja ma ba akhoi gi project hai ta ko secretariat sibu ngan han sarwa ne wari bo hai je it's an ongoing project. Adu ongoing project to the sanga ngui wai no na kem piram ke lege. Manipur gi matan ke ham ge ba khoi gi kana matan da khoi. Ke do we no mana ku kim pham no chala kana Manipur gi impa kang la dong lai ke no. Natro tongan tongan le akhoi lenga pi do ri bra na ta Manipur thugai do ri bra ultimate. Huji tika kai rek. Kai ba hai ta ke dem ta bi ne. Kana am to huji ching set ngami bra. Kang bu se ngami bra chu jam bu se ngami bra. Adu ngame ta yes akhoi hai ge ba BJP very good. Adi BJP pai hai mi sing na han mamang tha chapi wo ta ga natra ngam re yeng se adu ding ngam mo natra adu koi aina haning i post di ta sen hai kan se akhoi gi rhetoric sing se akhoi ta de loi tai hai bu di akhoi ngai ko le sing se ko loi ta ji yes adu gi di akhoi na ngau wa aina shore then aina show du gi ai gi kan do I'm sorry hai bu di ke chu kai de nu pat fu en ha je ge ko adu niam ne kan khana pot ta akhoi gi mit ta mamang ta le pot sing si da madu do na akhoi khana ba mathau tai haina khanje taw akhoi MP Bimol na adu hai ada very good but mana hai de akhoi na kai pra tam ba ya ba ge kai decision taw ya ge have no travel akhoi ni essential photo je asi akhoi me punga na ka akhoi viewers na punga ta ka je mo comment ta pungi na ka je adu na dia kenom pau toi bra so akhoi na phamin kan je kari no akhoi na photo toi ba ngasi gi akhoi gi discussion se gi meaningful oi ba debate amadu gi akhoi matik cha ba kenom hai ja ba ta re ko conclusion am hai ta madu ne mathau tai je adu conclusion ne myam thama kan tro ba better tomorrow lak to je ngasi tam ne jo wa nga je ko myam pa na to khoi ai ju ngam ge na ngasi dia ana mak tam thapira ki no ba ana lakchani point ti akhoi na aphawa khunai ama matik cha ba khunai mo to thabuk oina onthok se haina hai tar ga di handaki lakliba 2017 lakare lawara khangde or pia hen sadokhi bu so bi kana na khangam dori ga BJP na kai thau to je tamani na kana prik to ngam ra khoi lanen to ngam ra ai na ngam ra to host ngam ra am tholo nem ta kana ta khoi khang mu pa on to puthok bi ro ne na ta nu pi ro je an individual who can tell what the BJP is going to do tomorrow sinu pa governor je akhoi bala na trawa akhoi gi Kashmir gi thugai ba khwai da gi post and pre partition lemba adugumba yam hai singaba governor amane hana ina koi host ju mamang da haije gamne yes in the same show asinu pa la inu pa se araibu nu pa de ga swai de khra phagi ta na ki ne ko adugo last ke go ke aina tha February mang da hai wai do ngasi chumdro ya bini go koi host isa mak yobi isai yobo so de ne aina haije do adu ta ga di hujing Manipur ke phim lak turi gi ha de ne khwai lu je hujing more than 50,000 troops Manipur hujing thajale ena tai ko from very sources makha ta to to ji kai no makha ta to to ji kari no akhoi Manipur je kai phim da lak thori ge ani thong na budi thugai bi re hoji om thong thugai bi dori bra possibilities na tra akhoi gi territorial council pi dori bra hana se da kuki adu to ya ada to ya da lo ma sing du hoji ano mo to re kana kai hai ge mamang adu go da lot of few and crack
Hujik Kedonigi, Hujik Lay NGO, the Gadumiam, to me lazy cake. Tolon and the Taiwan, Hoju, Mateng Pang, as in media, let's cover. I don't tell you the Hujik state Sigi, Kunai Sigi, a Hui Lay Manipur Sigi, cannot sing the way forward to the Ahuena, Kitang, honest or mom, the Kitang, Jumna, Amade Kitang, Tashang Kitang, Tawai Tower the Kidre, Hayame Amio, Hayang Lebaki, the Tawai Tabakidre, Lebaki Leoduneva. Lebaki boom Tadagera, Mato, nuclear bomb Tadagera, Lebaki Leoguneva. Such kilos you mean a trout. Atagri, Mewagi, mankind, humankind, can be considered for the next generation of Manipuris. My taste or Amoga, whatever. I do the color consider Matiksawa Tava Amato Matota to empower them. Educate with the Nicaragua education. I can Makani education, me, I'm labor. Sigumba, another was in a very good source of more the pig that can hide the Tarigo. I don't know, Masiki Posida, I know Hayaning is the way forward to the Mayam Puna, irrespective of opposition or irrespective of a way can hide the Tarigo, ruling hide the Tarigo. Lebaks the lemon water in a plop, something not consider, or constitution not consider, a favor, productive over Maringian Kogi, labor, Amadi, Yam Kogi, Marumdum to live some number, Kunayam Hydra. I had Yaka Yenglingei, Yaka Yenglingei, the way of Mom, Honamina Yadra. I'm a Mokuna Mota, my times again. Okay, thank you very much. Makata Tazaboina, Pabung Kaidemani de Lactagi. Pabuna Kalamaronda, Kugi Ozatum Sanas with Tambigiva, Handa Prime Minister Narendra Modi, Kongchata, ID Miamna di Masi, Manipuri Laiba core issues, Marilene, Warolambo Tamam de Haya, Dumapu, BJP constituency, Amagi Emelena. Mananga mi do munna tawne munna taga loin yawrabani haiba warolum su hairi dumapu wangang loyem no thambada mayamna khangdrabanina haira mana thamami ba warol si DIPR na translation tawbusu leite duga ma masamak itself sini haiba du kari kai ge haiba hairi aduma thakta ojatom chana hairam liba statement sida illegal immigrants sing khandokpa gi warolum su yawri ba Adumakpu Pabung Hosik Miamna Pamli City, Chahi and Nigataze, Dumak Yam Salavanina, Manatami statement, Karasida Dumak Bentoga, Kogi, Laiba conflict Sigi solution, have the Chapcha, concrete of a solution, the Pangdaba. Pabung Shishi Magna, Pabunasu, Habiba, Hadi Nepal the Tawu Tosi have a teba, Bangladesh the Tawu have a teba. Pabung Hosik, no my kappa, bone kappa, Kotpati, President Ulay with the Hantagre. Adumapu, people lady, but a question have the way forward, Sineva. Kaida doing have a cinema Papunga Maru Risi. Kari the Orakanda, Banana, Heidi, Leingak, popular government, Namasim Ngamdre, popular government, Amuk, Hemagasu Ladiba, Leingak Pariba, Cincinnati, Jabjaba. Si Porakani have a Tazabas is Miamna to Mang like a lady, Pabung. I do it targadi as a senior citizen, Amoina. Pabung, Kari, how's it? Tawgadorisi, Miamna, Kari, Tauragadi, a quick lady, problems, Sigis, Subjava, concrete of a solution, Kari, Kamain Torgalaka, the Gabs, Babung, Pabungimota, Kari, Kamain Tambeba. Ramley Herda, Tauba, Ngamdaba, Tonindaba. How's it say? I am toying a haiba, says the Swahabi Alhebra. Hojiki Prithibi se debating warning. Debate natana wal lebak ngalun tawrip siya matihing bangamoy. Leipanga debate na for and against treasury bench ni sarkar paiba opposition opposed to ba. Then wayan sasun tawre adusu kota for and against plaintiff complainant sige kangbu uma then defendant gi kanglup ama. Adiki kaisen kabusu debate ta imang ase kapi chamal phupi bunga ahing manilo nang ja sibani cham tarapi ge ani yetna ripche yetna ga mamaida nang ya sibani haibisi ge pramandi yongo manam nam chiripche nang ahing bana haibiti I thoi se yongo I thoi se di bisindri ni haidana ni chi yetna kanda achum do phanga aina haibisi ro kara hantarge nang to kara hakul cham yangkai te piro ani ga laurim na ba imong manuda karin sang chongani machagi pi na badu kamai tawni khotkani basa leite loina makchi debate na ba meda hau samada sigi pau phongba chumi chumde si debate na ba aduna debate dialogue talk haibese myoibu kunai na ising changdaba yadabugum sor hondaba yadabugum si darkar leba aduna ni
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯐꯠꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯐꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯐꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯔꯂꯤ ꯄꯥꯔꯠꯇ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯔꯠꯅꯥꯀꯔꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯦꯇꯔ ꯄꯥꯔꯠꯇ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯁꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯑꯥꯔꯂꯤ ꯄꯥꯔꯠꯇ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃ ꯊꯛꯄ ꯆꯥꯕ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯦꯇꯔ ꯄꯥꯔꯠ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯡꯍꯣꯡ ꯍꯣꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯁ ꯃꯥꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯐ꯭रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन असी लेबना असीगुम्बा गवर्नमेंट असी फत्ते हाइबिगे मरम मयाम पीबा फै हैना हाइबिगे मिछु मयाम लेरिदना फत्तबा ngak to ओइबो निंग ओयबा खोना डिबेटिंग अखोगे टीवी दा अदुगे एसएम कनो थागलकपदा सोशल मीडिया दा खबर दा गवर्नमेंट असिना तौबछि याम चुमी का हाइबिसि आमा फाव याउदेबा एक्सेप्ट गवर्नमेंट की सौगत चिमिन चौरम एमएलए ओरिबम चो हाइद्रेने अमा खपनगा अखोगी गवर्नमेंट तौरिबसे मसे अचुमबनी मयांगे दमक्ता तौरी हाइब खक नतना मिचम कमेंटेटर मना गवर्नमेंट से अफब तौरी हाइब जर्नलिस्ट अमतना हाइब लेहिद्रेबको चुमना हाइदब यादबकी चिमिन चौरम मना नत्रगे एमएलए ओरिबा मना अदुमम हाइये हाइदना फोंगिंद्रसु फोंदब यादबनिना अदुनतना हारिब पोट पुनमगसे मसी डिबेट नेबा अदुनबो हजिकिसिदा बीजेपी ना पाइरिब गवर्नमेंट से मणिपुर दे येंबदि चा मनुदा मौद्रा मापन याद्रबोय निंगेबा अदो मरुम मरुम दे एमएलए कुंथ्रागा तरेचे एमएल अममम दे मी लिसिंग थाद्र लेबा खनबा नैनबदा तोमसाबु बीजेपी ओरा हैबनते बीजेपी की तौरिबसे चुमी हैदरमान थागल मा हाइबसु हाइसनो मागे ओपिनियन नि अखोइचु बीजेपी बु पर्सनल फत्ते हैबनते हौजिकि लैरिब सिचुएशन से कांग्रेस नोरसु को हागेनिना हापनतनो उपाय लेते हाइदि हे बु बी बैड अदगे कनोदा दिसबेरा इम्फाल की जगह तरेते की लौथो ए सेंटर नदी यादे यस इबो बी गुड अदगे अदुगो दुम्बा मी अदु चंगबा मुइबा चंगबा यादे प्रमामनिको हजिपुदि अखो वेलकम तौनिंगे आइगे मोतदि ममंग एगिन ममंग ओइरे हाइरिबा मतमदुदा मायाम छिनि यादे अदना आइगे प्रजाना याद्रे हायना प्रणाम खोरिजिदो मागी गुरुनी अदगे अखो एंथोनी नि अदगे अमचिदंबरमनी अहुम मचिना स्पेशल एयर क्राफ्ट अम थारक्तना अदु या अदु चंगलु हाइबिसदा आइगे प्रजाना याद्रे साहेब हाइना थांगालना हाइबदौना हाइबिगी अदुदा इबो बी गुड अदुगा हाटपनतन उपाय लेत्रे अदि इबो बी बैड हाइरिमेबा नत्रा अफब थबुक्तुदि कांग्रेस बीजेपी चु थागकनिने आइदि हजिना बीजेपी की चिमी चौर में बाय खोइ गहुमिन नमरपनि डीआरपीपी की सिंगयंग पाइबदिगी चखिबनी मा ये कांग्रेस चंगगा अमु बीजेपी ओइहिबनी अदु माना अफब थबुक तौरदि खोइचु वेलकम तौनेबा बट ओनन तौरबदि आई हे पोक्सा भिसा ओरबसु माना लमेन तुएंदना ममा बु हाटकने हायरदि साक्संग मई थाने हायरदि नंग आइगी चानते हाइबि याबा अदुने बाय खोने तौरिबसे नॉट दैट माबु कनो तौरसना हाइबा नतेबा अंथेम निलमनिना हालिबुंगो दुना बेसेसोर मतंगदा पौ नंग बेसेसोरना खरो वारोरे करिनो लिबो मनी आइना तौरिबसे मा याम नुसिबनि चेस्टाइजमेंट नाइदुनी लैंग्वेज चेस्टाइजमेंट तंबाल थोंगी चफुबु काइना बेयबरा आई मवंदा कौलोय ngangoy आइना यानिंगदबा खरो चलियना माना हायाबा दैट मीन्स नुंथि नुसिबना अदुने बाय खोइना नांगै तौरिबसे बिरेंदा ततायना यकनबा लेते अदुगा मावंदा हेंजिन पर्सनल रेनो थागल उबसु लेते मागल अचुम थबक तौरपदुदी अखोइना अफब थबक तौयदुदा तौ मतमदुदा गुड अदगी तौररो एदना अमिशाहना गुलीगुंबा म पिजरकपा प्रमाणिको फगी ओइना अदुदा पंगथदना लेरे खोंगोखल ओइना पुल्ले हाइबा कांददि बिरेन बेड हाइबा ताबा नत्रो हजिजो अफबतो होरेनदिगे हेता हाइरोना सिगुम सिस्टम सिदा आई पामद्रे आई तोनी ता हाइबने आई यहाना नो वेलकम तौदा आई ओइगेबा प्रमाणिको अदुकी प्रमाणि अदुना अदुगुमगे पोलदुदा हजिके कन्ना तौगदमने अदु मोहइना तौबसिना जून 18 के थौरोक्तुसु बीजेपी की अतुल बिहारी वाजपेयी माबुदी फैको मयाम सिगी मूवमेंट की जुलाई 27 रा काउरे रोल बैक तौगिबनाबा मयाम सिना मई थाने असेंबली मई थाबो असेंबली मई थाबदो फयाइब नते मयाम सिगी प्रेशर सिना तागिबना अदुसु
BJP की मतलब ने अब हौजे की तौरीफ से जो BJP ने अब अदुगा आई कांग्रेस की थागत तब BJP की यानी तो न तदना हौजे की असोई में हमसे कांग्रेस ने सोए लंबनी सू तौरमदो कांग्रेस ने तो हौजे की सू तो तौदब यादरे न कन योग न सू पाई भी दौना BJP ने पाई रहा नत्रा अदुन दी ममांग की गवर्नमेंट की पोर्ट अदो फई फते इतना मरोइने BJP नरेंद्र मोदी की सरकार से ऑटोक्रेटिक जो ओइबनी करा डिक्टेटरशिप से इंदिरा गांधी बुदे हाइब सारी इंदिरा गांधी की डबल नेबा मागे दी BJP ना हाइब दु तौबे याते बा नरेंद्र मोदी ना हाइब से तौगदम नेबा व्हाट नरेंद्र मोदी सेज एनी चीफ मिनिस्टर में थे यंगबेयो नरेंद्र मोदी ने याबीबदगी नरेंद्र मोदी ने पामजबदगी नरेंद्र मोदी हाइब सुनुंग नुंगाइने असिगुम पोट असिदा चखरबने खोई BJP की सिगुम पॉलिसी प्रोग्राम दा अदु यावे हाइदना यावबुदि ओइदोइनिको अदु BJP की नरेंद्र मोदी ओइद्रेबा नरेंद्र मोदी अमसुंग मागे सनापति अमित शाह अनि की BJP ओइने तोरेबा अनि की स्टेट गवर्नमेंट मोइने याबनु मिते स्टेट की चिमिच वासकदोरिमनेबा अदुदा मोइ लाकदोरिमनेबा अदुना सिगुम मयाम लेबना अखोई इनाउ तोमचानबदी वारब अखोई BJP का तताई यकनब नते हेक्ता अफब तो अखोई BJP की सपोर्ट तौनी अफब तौरी मणिपुर की दमक मणिपुर काइबा यारोय अदगी सिगुम्बा टेररिज्म मुथनब तौगनी हाइबिसदा BJP के नंबर 1 ओइगेबा BJP मंग याव नत्रसु सरकार अफब सरकार दुदि सौगकनेबा अदुगा फबु फतरदी मोंग तादरे अखोई थुगाइनबा अदगी अखोई मणिपुरी मैथै एबा जाति सिमोनना इदि मैथै ककपुति हाइनिंगदे मणिपुरी ओइना हाइनिंगे जात खाइदर मैथै नागा कुकी पांगन हाइदर हाइनिंगदे मणिपुरी जाति कुंथ्रा मंगा से अमतो ओइना तौगदबनेबा अजुना लोइसलकपदा हौजिकि हाइरिबा मयाम से वे फॉरवर्ड से अखोई पॉलिटिकल सिस्टम सी सोइरे पास द पोस्ट नि इंडिया की डेमोक्रेसी सी करप्शन द बेस्ड ऑफ डेमोक्रेसी नि मरमदी मतिक चादब प्रजा ओइबनिना लाइक लाइसो हाइतबो ओइबन अमेरिका की डेमोक्रेसी दी यामना माइ पाई ब्रिटेन की डेमोक्रेसी माइ पाई कनाडा की पाई प्रमाणम को जापान द पाई बट इंडिया गुम्बसी की डेमोक्रेसी से मछिदे ऑटोक्रेटिक रूल ओयाब लीडर अमा पुथोगा मागे मखाद प्रजा मयाम से हौजे नरेंद्र मोदी बु करोड़ चाम निफू की मनुंगदा मा सरकार सगलिपसे करोड़ हुमफूगा मंगा हाइब्रा नान अखंगबम हाइबने करोड़ चाम निफू सिदा करोड़ हुमफू मंगा ना NDA द पीबा वोट सिंगदो अदुगी मसिंगचे करोड़ हुमफू मंगा रोमना को सब्जेक्ट टू करेक्शन अदुना याब खक्तनेबा लेमोरिबा करोड़ मरफू मौद्रागुंबा मना याब नत्रियबा आगे परसेंटेज हायरगा कुंथ्राइन पर निफू की मखाद लेरिमनेबा अदुना सिगी पोर्ट सिदा मणिपुरी ओइना यंगब तारगदी अखोई पॉलिटिकल सिस्टम से इंडिया दो होंदोक्तरदी यारोय अदुबु अखोइना पॉलिटिकल क्लास अमा पार्टी पुनमक्त पीरगा ख्वाइदगी फबदी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी सिना अखोई हाई कमांडिज्म दा BJP ने खर वांगना चली अदुगा कांग्रेस दुम चली CPI गुंबा करिगुंबा मचा मसुदे हाई कमांड याम कन्ना लेतब्राइन खली हाई कमांड सिस्टम से मुथत पे याननबा BJP दे यावबिरिबा कांग्रेस दे यावबिरिबा सिंगना अखोई ओइबा पोट अदुदी कॉन्स्टिट्यूशन दा MLA अमगी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन MP अमगी पीरियबको नांगनिंग मगांगबा याय एक्सेप्ट माय पार्टी दु फतबने नु हुनबा नतबा लाइपा को वकन थोरांग ददी माय पार्टी के मोट खेनर सु यायबा दिस इज लो अदुगा सरकार म सगोके सगलो हाइबसे मसी तौबकांदा अनौब गवर्नमेंट अमा लम सेमनरु हनबदा ने अखोई प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट खनबदा व्हिप तौबा यादेदना असिदा कांग्रेस की कैंडिडेट नि NDA कैंडिडेट ना नोय लोइन पिगदमने करिगुम रिजोल्यूशन अमददी व्हिप तौइको अदुगा वाइस प्रेसिडेंट खनबदा व्हिप तौबा यादेबा सि मोयि राइट टू नेबा अदुना अखोई की ख्वाइदगी फबदी रीजनल पॉलिटिकल फोर्स अमा अदुसु मचोय A की ग्रुप में B की C की D की हदी याररोय हे लेरिबा MPP MDF अदगी दी करी जमम लाबगी अमा लेबदो गुड गवर्नेंस अदगी कर्नेंसर की हा PPP हल लेरिबा मयाम अदगी खोजसु मयाम अमा तौचे खोचे न सजेशन मयाम तौइ पुनमगसे अमतोय न पुनसिलगा इबना खोइ तमचाबो पामिमनी अमतोय न पुनसिलगा रीजनल पार्टी अमतंग तौरेरगा इंडिया के मायोक्ता लेसे हाइबा नते इंडिया के मायोक्ता लेबा यारोय
India ki manung dal lerga ai chakthung se ni raga lobana taba Mamta Banerjee na lawrib do Stalin na DMK ki del Canada Tamil Nadu da lawrib do CPIM ki kareba ni ki Kerala ki mai chakthung phajana lawri dana mai opposition na pai bang atane ba Delhi da so han lawram mi dana ma ge yana ba yana da amani adu mai na regional political party amagi makha da pulap punchileraga koi changmina ba mathau tai aduga national party da library ba singna so high command ki ji do dum hai bi yu ya men jinna high command ki Yaka Yenglingei na nga do da lepu som da chalu khongop thamaga ngarang da mo santana hairam do CPM ki khongop thamaga kanona amishana adu da honorable CM so yawe ya ngarang na soidra ba CM yaubra yawe ya adu khongop thamaga tole nang telephone pai de kari no ga na hai adu gumba Manipur ki CM ma da du mai no home minister na ai ya bro ai ngarang ta bani SK ki loibu ki thorak pa da ai machi khangam na ai loin soidra haira na nga chui hari chini adu mai na home minister amana state ki chief minister amada mana haibi mato ni ko subject to correction ma yauram da khangde adu so all party delegation nam lakpa ha no su parlame au ba santana yo adu di chumme adu di khong thamaga changoi na hai ya bro official resident no khong thambe ya bro chumne ki hindu ki la gi krishna khurumbada are mandop ta changbade khong thamai dun amani adu hoi maitei gi di koi jum da lakpada maitei mamanga yum jau to ringe di khong thamme hojikti ukin gi da hai chamber da bu khong thamga sang ya bro man chamber di office ni as hana me ka chin chang ge de ko jo khong thamina adu na sium ba ma ma khoi ham thana yeng ba pot mayam le koi nei na ga ba yam le da koi ji system je hong do na ba koi ma chen pun ba adu ga amatang ga hai ge ai yam hai ning bum le koi ge han ge mantri on man khang de man khang de hoji ki le ri si da political ma sen hun ga da na koi amato ne pun chin me na ga da ni ai ja ma sai ya ning te koi pul la ga yaroi sakar pai be kang bu na noi pul la ga noi kun tha ga tare tu mun da ku ki tare lo to kun tha na pul le ga ku ki tare tu se hol le ga sakar sen na ba noi pun me na ga cheng na ga tam ni adu da congress ya ga CPI ya ga na tra janal ya ga sakar cheng mu da ba na te noi mayam sin to ga pun ge da po to si thang si asida mayam pun bi ro ha yo ba thang na da po ti le ta na hai be yam no ai ai ma chi yam kan hai ning re a cha nau oi ba MLA amana so ning be ta paning ai palaroi adu gi du da ai hoi mam phun ge dam ni dala dali nai ge dam ne te dala din nai ge dam ne Nagaland da dala dali nai NSN am ga bharat sarkar ge wari sana ba da Congress BJP mo ge NDPP jige naipuri ona pai ri asi jo NPF ta phul ne local party na sarkar pai re ado Congress ke BJP ke na BJP su yaw mane sakara achi tongan tongan le re ado wari sana bi su da di ko amato ge dam ne Congress ke BJP ke phamin halli na mi ge na kam do ri bya no ado ga tai tai da chu ado phul le ba ado ga mi ge di am phajani da ado ga ko ge sa ni punji haraga ruling party ori ba former chief minister duna natra party president duna Congress ki bo bi ko ro CPI ge na ro ko ro ni mai chalo ko ro o joi mare ye kan ma se ko ro Manipur ki sim ma khan chi ta ta mo ja hai bi da la oi da ba na no asi di ta udana ai hoi pun na theng na ga da ni jai ai ma se kwai de ge na yaning de pun na bu su ta udana pun mi Congress re ji de le ra ra ma ro ki meeting ko Congress ki mechang nate CPI khande am khande lo le re ba pun ga da ba to ga ba sason pai ri ba mo kok pai ri ba pradhan mantri le ri ba mo ina ko dana ai khoi ge pradhan mantri da khoi na hai ba da ta dre noi ge chanmin na ra ga mung tung to ru si hai na to ga da mayam che asi to ro ge hek ti an ya ba aduna lo chalak pa da BJP ki Legislature BJP party ki karjakarta moi lo da mayam sina Manipur kange hai de hoje makki Narendra Modi bu Manipur da mai olan ge Amit Shah olan ge ti moi de polak le re moi na madu hek to wakan mayam ju huptin dana ai khoi yaw re Nepal ta ge ra ta roi ra adu yi de punam ga chu chin dana as former minister na mang thar ga legislature mayam chi to ra ga opposition chu yaw ge har ni Narendra Modi una ba chak da re ai de kana ko me amuko phamuko fox ukin bar association no yaw ga na ba mo chi moi mo ko tra litra amoram de ia la ba ai ba do moi kun tra ga tare ko ke tare tu tha do kun tra china het kan ba da
มีอามานี่ครั้งนี้ให้ต้องตกแต่ไม่ใช่ตกแต่ไอ้ที่ตกกันนี่ให้แต่นักการก็ไม่เลยอะทุกคนมาจากอามาที่ไอ้คอยอันนี้ที่โตนี่หังจุดพองมันด่าไม่ใช่ปาร์ตี้นั้นตกแต่ดีไอ้คอยเอ็มเอลที่ตกมันตัวปาร์ตี้ที่ตกกันนี่ให้แต่นั้นให้พวกกันแต่มิดปังไว้แต่ละเนี่ยแต่ว่าอย่าไปยำไล่กันไปยำไล่รีบบอกเสียตกแต่ว่ามีตัวน่ะมีโอ้ยนะนุป้าทงนะทบุกตัวตกบังคับเด็กก็ดีมีนะทบุกตัวนะทุมไอซียูเดลเลยละก็ฉันน่ะสิบุกมันเลยละก็อันก็น้อยแม่พุ่งเนี่ยให้ไปดูที่ฉันน่ะสิบุแม่พุ่งมาที่ยารวยฉันน่ะหิงบ่โอเคตัวบ้าหิงตัวบ้าจะหุยหิงบ่โอเคตัวบ้าเขาตัวสุขงอยู่ตัวน่ะหิงบ่ปวดที่โอยบ้าไอ้นั่นสมัยนั้นทำนี่อันตัวที่มันพูดกันมาได้อาชอบมันเที่ยงโอยนี่Okay, Thagachari Pabung, thank you very much. Makha chathaja boine oja tomcha da lag sege. Oja tomcha koi Congress ki mai kai dagi su opposition ki mai kai dagi su khoina tajabada hawjik thoi be irang habadi Manipur si BJP na thugai ba man bagi mami lei haiba warol si thammi aduda natana miyam na sudumu Manipur da machet tariba haidi Manipur kai bada BJP ki achoba khut yawar ra haiba je hang adumappu khoina dum tajabada Manipur da thokliba issue sing asing arangi nate Congress ki asoiba miyam ama leirambaduna thokpani haiba su amuk ruling ki mai kai dagi miya amuk thamlagli adumappu amuk akhoi gi pabung na hojik thambiriba warol habidi tasengna Manipur gi leiriba issue solution gi hai taragadi hojik lengak pariba BJP gi singsi nupa thokna mating thokna amata oina pullakanda leiriba khoi gi haidi Delhi ki pariba singchida haidi chapchaba makhoi gi warol je thambada amata oina changsin minaraga yadragadi khoi resign tawragani ga habisi miyamna su dum hai pabungna su hairaga lai masi hojik pabung ngamdribase miyamna hangbada habidi makhoi bota changi ba sensi tan collection to boloi dribra haga wahang si masu yam hangi adubu amu president rule leiraga makhoi gi phangpham dokpa thagi salary dumak phangli adugi mathakta makhoi gi kaitharaiba pesa dum phangli zakari ka main thamini ase khoi na hangan ne yem sange Manipur da mathongna leba politician leitaba male tamni na ngang do nate mathongna leba mi leya Congress ki matam da national highway jiri bam da chatpa ngamdar kan da kanana hangduke irabot mathang irabot bhot ka bang ngambro tamni hoina je chatlaga irabot ta thado hoina hairu bro nate si thogo yauji Manipur da sum afaba mi lebe ade akhoi gi luchingba akhoi gi makok oriba mi sing ji jat amani matam dua kari gi irabot mai thiba no ba ma parja gi chongthok pagi ra ba kanana chongthok kadari mathang da natra irabot ji hero ne ha ba ma na ne ba ada salaga noina torido khadrak ni ai lae ai ke do angon da ke do ngong ge na ma hangdure ni lambien do na mathing election to wa anda noi gi wangkai kendra na irabot si ti thakalo haibse kai kanana salaga haibiru ge ba koina am phajabu poina bukale da si hai je ga ko natra ade apa candidate khalo ai leidi legidri mingdi banjare ge ko Pabung Chandram ne aham vote ka ba masana pesa putho ki bro thokte le kai na khai bi to pesa le me harim ni ani subudi khangdre singjang gi ani ka ba to pesa putho ki bro tamni na matum to president natro ramte tingde pisam to ting manati tamni hoi gi president makha da kar ko mi ani do lakna bo ngam do di khangdre tu di chengre ko ai se ado party to kai gi muthat pano party to lai mam thok tro aduna akhoi se aina haijeri se akhoi se hore ai ba keno mirol gi role model amo he ba changne ba se akhoi keno sai am jale keno sai humbu hela bani women gi akhoi kyang koina thawk to bi dei no aduna bhauja akhoi vocal oina wangang bo re sine ai akhoi leibak se keno to asu yam lugro matam sida hauji engo youtuber kharana toroga akhoi myam opinion thugari sidi aisu nata ba hagi ne aduda amana chumi mana lali na thugari je khoi kori su ji thugari na tro kori su da changsan dana hoji kano na hairam me ko on kano na khoi prime minister law thu me illegal immigrant ta thokane na ta thok obra ni namsan ga tam ne khoi na nang kari tok de
lambian ke matang moi pan le ina bada kai dori ge sakun changchang dam na tro akoi na akoi gi thok na tra ba to mathang da kana kana thagachi ge habi ge afaba mute thang ba se akoi thok na tra ba hoji akoi cho to dam na tro kana kana chung thori praja ge dam ta kana chung thoi je dam ni chung thor kan da akoi khan ba kan da ro he ba hoji mayam mamang da yam samna ba ko sin nik ba da ko karam ba apa thok le ge se akoi ge keno da samudra da lin mamai ma ko pai ge nikri na tro madumai na nik pa matam ne ba akoi society je society je thabuk to bo chung thorok ba mabuk sel seng ba do madu ate darkar leite koi praja na ne praja section na ma di thagat piro ma thagat piro na ji madu koi choice to matam le ba yam wa ba thabuk ne ba se irai lai ba thabuk na te ba ko adu ai di second se kai hajar roi mam da eng sai hai ba dai lo greng khale ko mam di keno da koi gi ngasagi ngasi aina hai ba sing sina loimak loi bu su na te natra matam na ji por kani hoji akoi gi su maka akoi ji ko akoi ju sedo dai hai ju hai dong ningdre akoi ju ji court PIL chatna ko tuna hoji lamien gi tawrasi adi hoji kari gi Mizoram tu aizul tu Mizoram kari gi air fare handari kana chali ge hande ai nga sai check to bum tam da lowest 1200 kak dini kari gi imphal lagi thoki bada Guwahati kari gi wangi Agartala loina ma wangi masi kari gi nem thatri no ase akoi approach to bum changi civil vis adu isu ngase akoi tawje na group khara punna gre ko akoi soidna do akoi phongdoro ne thadri bok de akoi kam haje giro admai do thapak khara taw bum sang ne haba adi se taw hai bok du ko sum taw do du di hai ma du di ngasagi ko ngasagi ama kari ka we moi gi kanu do lin taruga ung bu do moi gi ama samudra da taw gi bu do ko hindu gi thaja bi gi matung ne ko admai taw do ung bu matam ni madu da pose mai thokchar kani du taw bu do ai nang sai haje bu di ruling haibasina mamai all akanda akoi chakoi ka da akoi ki thabak se mai pa ka da natra ruling ori bu ga akoi onjan narga amadu ga misang jangra matam da akoi karai da lauru toin akoi yam haita ba malai akoi gi ko si men da lai ba mitai gi diplomacy am khang da ba malai ba akoi ji yam saugan ba hai ga da ba na kana da hai ga da ge khang da ba ko aduna akoi gi misang wa gi da mi zo mi ngon da sum inthok ba hande jo ai hai di tasengna hai targadi hojiki mamai le re matam sida amrum de hai gine no yaro hedna yam pongna sauna ngam indication pi je ma khatan natro asona kan gi da hojik bok do indication pi bro demand pini na maka chung wari sanai natro nei je to sunga yaro hai kan din ha na moju wakal to bom khan ba yai na amai to na sig maka da le ba maka rom de gi langai sinje noi do kem kan no re bi indication pi je it is very good indication madhu so makoi thaja gum jai tar di khangdre ko mana hairam mamni na khoi injan batai mana hairam mamni khoi injan batai akoi mayam di man to batai makoi gi MLA sing da khoi hai batai machi thabak to haidana moi mathang bot ka da tasing na ge ne irang lai balik tab ju tongan bam ni Manipur gi kano si ko MLA humbu su election mathang gi election olok pada kya yang kai ka bo ngam bro adum khara de dum tu hedung ne ba asigi mathakta yam hena tur ka doi ne ba yam mong marin yam ta dar ga di ko aduna sigi posi lai bani na akoi praja sing hoji akoi di praja sing sing batai akoi gi mute apa ba khan ba ha ba se apa ba mute thol nga ba thabuk se akoi sumaina mapan thoi ba akoi khare ne di masi sin batai ba masi yar ba de mai ik batai ba hoje mai ik matam ne ba hoje mai ik matam je tumin changar ga bhot ma ya da thola ga apa ba krai khan doi no apa bam ta ya ho du da di hoji praja gi war sing je chung thoga moi mayam ga thok to batai adu thabak tokna ba khoi in batai ba adu ne khoi na haijeri se aduna atoba mana ngasi khanari ba sidadi ngana khoi gi ko honorable Bimol na haigi ba do aidi yam afaba maike de loje mamdi ke no da ma yam tik jaba mini adu ai sa haijeri se afaba leader ma sang he ba hojik di taseng na hai tar ga di hojik moi an lam loi lai na ram ni na mathing election tor ko de ma se khoi gi face oi no bu thoi hai ba kan da leader du hojik Modi hai ba kan de India da kari natro ma ta no Manipur da adu mam bu thogum changi nakana ni mi bu thog changi ba mai su adu matam da poche thola ka de ne ba adu tar ga di afa ba hai ba do ora ka de ne ba da adu mo gi potu lei bani na ngasai ko mi absi land ba ngam de soi da ba ngam de adu tar ga su ngasai ko akoi na loina ma perfect hai bu ka na legi ne soi ba hai bsi hai ne ne ko tu our is human hai ne ko
aduga ngakpi baduna isor ne haine soi ba habji mi be hongna sani adu ngakpi ba ngambudo adu isori magun ne haine ko adumai tawdana hojik loinamuk sobe ya adu tawre pochida aduga ikoi pochidi aduna thugai bani adana thugai bani habji kupna yengnaba matam do loina khangbo poni loina ma i taina bangak tani makut ko ama khakta gi i na te hab ko ngai hen se lo khaga ri lo yong ngaro ngak tani ko lo khange tawre ma ch natra lono ama ji nang di sungau gok de ko hai bi di sunga ya ro do podam ne ko adu hai dana su koi hai sing na chang batai ko ai khoi gi marup thi batai natra nari ngen de hai nge de su nong jo hai ba hai ama le ai khoi ji nari ba society mani khoi non batai yam hai na non batai natra ko du non batai hen man gi dana yam hen na non bu su phatte aduna masi koi section na sachi aduga koi hoji ko yam testing time ne koi se yam testing time ne haisini hekta ngasi egi mission da le hayeng mi gi tek to on gi ya po da mani ko aduna yamna history gi yam lu tan ja am da koi hoji thung mure ko world gi history gi yam lu tan ja am da koi thung ne ramam da de masi opportunity makhalum ne sidigi nan tho ga koi gi manipur ja ma to bi poto hanjan mangam matam da mado akoi gi khwai ding phaba bu o gi dori ne ai madu da positive note ai sumaina loisin jage okay tagat chari za dumak khoi ging sai oza irabot ki matang dum su za madu maksu dum endorse tawje thank you very much maka chathajaba loishila pada yoza paujel chaw da la ke za paujel chaw na kalamarum da khoi gi mihut ama khanba mirep amagi damak ta mihut ama khanbasi ni yam luri masida haidi party gi wa tokse boza BJP national party aduda gi wa am tokse ba khwai maru je hojik lai riba khoi gi manipur gi sigi hojik lai riba sigi situation ji da la ka dori election ji da khoi na kari gumba chap chaba haidi mating thokpa mihut ama khalau da bata ga di masimaksu thagat li bese mihut ama thagat pai je khoi mi akhoi public sina akhoi voters sing sina akhoi gi mandate nam ga thagat krine ba ado akhoi si he irak na badong na he tawe kari gumba potlam kharada sel da kari da karada adumakpu hojik lai ba phibam sidadi akhoi yam tangai phadana akhoi gi mikhal da mirep ama akhoi gi mihut ama khanba matam da akhoi na yamna mi je adumak puthokpa yaba mi hai tare adugumba khalauba mayam tangai phade adumakpu amuk hek phare na thagat luraga su mana changriba political party du da dum politicize tawgibasu yaugdabati nate oja paujin chawas yam madabu karadi madabu pharadi haraga thajalluraga masai gi magi political party gi dugi machu je dum sanggibasu yaugdabati nate oja paujin chawa adu hojik lai riba manipur gi prevailing situation jida khoi lakadori be election je hojik machi yam tangai phadana manipur gi awon ba mani kom sida lakadu je masida tangai phadana masai si su way forward amane ba lai riba prevailing situation jigi oje paujin chawa machi khoi hojik tagi hauna khoi je kari tawba mathau tai akhoi gi idea of manipur ri panghai da haiba adubu ta sengna akhoi amana amangang ba tanadab gi achau ama mi di udabdi na teko ui oje paujin chawa kari kamain thamini masigi je khoi gi ahamada aina mi appreciation to mo sum haidum thau tai ba ko dagi koi larin ngang bi gi to madu appreciate to yani yam phazab positive note amda loisale sumain to na khoi gi kai hai tare mayam na ama mo ta ga su at the end khoi gi for the khoi gi betterment of the society hai tare hai ba tare khoi gi lebak si final note de mi ku ni ma gi responsibility loile mantri ka ki wasunte adagi kano ki wasunte khoi gi legislature ka ki wasunte judiciary ka ki wasunte every individual kudimaki mai magi role loi leine because everyone same right mase larin jabi ngoni mi kudimak hoi manipur gi khaki wasanti india wan de labor sing se we are all equal in the eyes of the law natra anas ma de adunia adani have potu natabida mi kudimak equal treatment to mo to umtar equal development am takale socialist oiba kunaya ma india na promise to madusu asem olan ma to umtai adu si wai sing sai khoi sane ko khoi ngasi sak sana ba usop hai tare ko adu da khoi yam ba sing ma hana ma officer mani DFO mani da mana so wa khoi manipur khoi wai me sane khoi sak sa da kamani ta wada ge ha kan da mana khoi je je ga ma usop milas da
khung thamba hai tri hai man adu thamba hai tri ngai di ya gi ro sine ma kai is bhap ta dre kari no koi khung thamba hai ta bai kari no nawo hangena yungune khung thamba matam sak chana ma kan se koi dawna kan se koi chindan je mapai ma yamna disorganized oi mom da thammi cinema hai se ko kitang systematic oi mom da am mathang ga tor kan se le ne ko ma sang ko mi na kan ga tham kan se orderly oi ba adu kitang discipline oi ba civic sense yaw ba adu gumba kitang leina patience leba adu gumma changi hai ba ne chendan na ma na sang no hoi ne disorganized oi hai ba ne chendan na akoi gi miam je punde hai pot ne au ta ga ai isa ka kan men na ta ba da mi convenience yaw na kan ma hai ja ba ta le ko ma na kai nuai mo de ge ma na kai waram mo de ge ma na kai chang mo de ge ma na kai thang mo de ge hai ba gi wakhalo na ma madu gi da humanitarian gi gesture hai ja ba ta le ko adu ga akoi gi some sort of philanthropic gestures me am to ge akoi gi ina khun mu sing sinjau pai ba sing sin na su akoi gi makoi na sen tan ba phanyam tau ta ga di madu pu do din na te na hayeng si ba kan da ai na thoi ba odi da hapiro na ta ga ai delhi da le flat to hapiro hai ba di yaw na ar ma na sen pai ba ta ga di kitang akoi gi d class to jar kan si da khunai si gi sonjara ba leiba li koi sinmi ngami lomi sing si gi kitang mateng pang bi ye maram di sinmi hai si di strike to yaw moi di labor force ni agriculture koi na moi na puthoi ni cheng mo koi na puthoi ni moi lep ta ga di tham dana to gan da lo lo ki draw koi cha do ji kai no aduna learning point di the whole theme of akoi gi legislature lamyan be irabot ki mana akoi gi achau stature jam lei ta ma masana thak to umda jara kan se miyam gi tu ya fana to kan ngasi akoi na irabot de thoram palan to yotro mana chat khibda kai pu ge ba kai pu de na an man thanam badi mai wahlon than me miyam na akoi ngasi hai le katana chai khuding gi palan to adu palan du su yam phajaba magi sacrifice tu wari ne du irabot de su nu khatang gi kari haijaba tare palan taw mo hota mai wakhalon do nu jai gi taw de ke ge akoi ngasi irabot de da akoi gi lam tu shandok na khotok na mayam to wakhalon phajaba to se masi exercise sahi mo ka nang to du ne sohung gu hum nga se sohung hum mai khatane ba koi na ko thok de jo adu matung da di amu anawi irabot tem lakne ta mai wakhalon se everyday akoi ngami ge akoi na kok to hapjala kan si da akoi na magi matau tam do magi lei nong kat padun ta nong jagi thamoi da magi achumba mangon da man tor mi sacrifice to ada akoi ju in ge mai matung in ge habe wakhalon da daily practice amoi na to ke ge ala ta ge di kunai si da akoi gi leiba akoi gi keno sing amot pa phatta wa di loi lei ni na tra adu sang kyam nem da be ge kyam wong khathan be ge akoi education structure na kaino akoi moral science na kai sakha ge tammi bu lai si akoi matik chari bra akoi tammi lai si di Indian style of education si di akoi bureaucratic training to bodum biansam da phamo sakari thawam phangta ge nang phinge ha ba gi wakal lon du da yam nungai pun sim ne khala la kan si da sakhi pore what about individual entrepreneurship what about atopa tongan ba agriculture product thoku me tongan ba makhal magi self sustain do ya ba model me am leina mangon morality tambi bi aina natra akoi leiba sport me basketball football sang ta akoi leiba akoi jagai chongbi adu to me am tambi bi ai akoi local keno hajaba tare ko education system ata education system jong chori koi ata private schools na kitang apa mo da koi khunai sigi miyo da taxi khasi gumba apiba apabana kaino aramna kaino kaina kha akoi da knowledge am happy ta de patane mata na hangai ko class 10 tama kan da koi theta course sign adu kain to kyam khamgi dige madu education da kitang sheno kum mathau tai adu ai lakse koi observation gi wai ni ko ti aina hajening isna mama pa alaman jing sina su tapi mathau tai na sina phai sina phatte ha pot ma except of ai sa do phatte de do apa school tam madam ni a to ni but mo de pi do moral kano di teaching du kai sakha ge akoi da alaman jing na phunga da family kan libre wari sinu kai sakha ge ata di degraded oiba moral society mo ta ge sakhot pa da waro do hujik su kham then war kan si do akoi masen nong khori men le ta ga di lila do loi ba ata ga di akoi na amaga ji ga haiba sort of mayam na haina ba wai khu culture ga ta ba ngai te ko akoi na kara culture ma akoi gi leather ma haija ba tare ko akoi gi ma na ngam jo mongom da paina ra kan si da akoi myam pulo kamina ra kan si da ngai akoi lane na hayu do akoi yam phajaba yam resurgent oiba manipur ma sengwala kan si da akoi myam sakhop mina kan si da now is the time for akoi gi trial of fire haija ba tare ko akoi gi mai ikmatam kan even
ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯦꯞꯈꯠꯄ ꯉꯝꯍꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯤ ꯉꯥꯡꯀꯅꯦꯕ ꯑꯁ ꯅꯣꯏ ꯄꯨꯔꯥ ꯖꯣꯀꯔ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯦ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯤꯡ ꯅꯣꯏ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯁꯦ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ AI ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯗꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯧ ꯆꯍꯤ up to 10 years down the line ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯋꯥꯔꯧꯔꯛꯇꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯈꯖꯤꯛ ꯈꯖꯤꯛ ꯉꯝꯕ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯇꯦꯡ ꯏꯇꯦꯡ ꯈꯔ ꯇꯧꯅꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯏꯒꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯐꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯟꯗꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯁꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯂꯩ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯂꯩ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯂꯣ ꯁꯦꯝꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯊꯤꯀꯥ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯦꯡ ꯌꯦꯟꯕ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯈꯟꯕꯅ ꯐꯠꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯗ ꯔꯣꯗ ꯑꯞ ꯇꯨ ꯗ election 하이자바 따레고 시기시다 아코기 미디어가 저쪽으로 올라면 레는 간지 미디어는 시합 떨어 간지 아파버 쿠나이 아마 프로그램나바 아파버 레지슬레이처 부톡부터 따이 하이버지 아노고 voters 아데 하나 간 다음도 미싱도 다한 놈 토따이 시데지 아코이 쿠나이지 기땅 아코이 자컷 가마까니 아파버 머니푸르 오라까니 하이버기 호 하이자바 따레고 세이자 매 아프노 코나미는 제는 많이 탐자게 Okay, thank you very much. Yam nungajing asigi pukachari ba topic asida khoi tongan ba panelist ahung gi tongan ba warol thambiduna pukachari ba topic asi mapung fahan bibagi damakta hanna khoi panelist ahum apu nordic window gi mai kai tagi thagat ba phongdok chari loine na khoi panelist ahum na masa gi moching thambigraba matungda losilakpada thamjaning ba warol kharana khoi hauzik phawba lairiba manipur gi prevailing situation khoi chap chaba khoi concrete oiba solution ama phangdriba adumakpu lakadoriba 2027 gi election sigi di khoi hauzik se adumak mami ta dabanate yam chauna tari adumakpu khoi gi manglam chatta soikiba aduga hauzik soiba leiragasu adumak khoi gi representative sing legislature sing si khoi gi lairiba khoi gi miyamna ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠꯇ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯔꯒ ꯊꯥꯒꯠꯈꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯧꯊꯕꯁꯨ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯣꯝꯆꯥꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯄꯥꯔꯥ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯆꯩꯅꯥꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯦ ꯊꯥꯒꯠꯍꯧꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯅ ꯆꯍꯤ 10ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ahal laman sing na khoi gi dam ta kari tawbiram ge haba wahang ma hanglakani haidana khoi gi oja paujel chawbuna su thambiribasi masigumba wahang mayam si laktana bagi damakta khoi tangai phadana khoi miyoi bai si soidabadi ngamde asoi aran ba kaya ma yakhraga su mafam matam chana khoi gi matam chana khoi semdok minaraga adumak khoi lakadoribe election kanada tai khoi election de dum la ibesini hojik Leingak Semba semdabagi wa phawba leiraga su dumak miyam su dumak 2027 gi election sigi preparation amadi dumak miyam se hojik tagi dumak tawraga lei habasu bisu dumak haiban ba thokloi dumak miyam na ui haiba warol se thamjaba loina na khoi amuktang wakhal khandaminaraga afaba mirep ama khoi achumba mikhal ama pangthok pagi kaino du su khoi dumak hojik tagi semdok minaraga khoi mentally prepared tawraga leiminasi haiba warol se thamjaba loina na ngasi gi onedi mieng tabiru khwai punam gi mapam dagi kainen waya thangni jari till then take care stay safe and good night. Class 12 amasung graduate loiraba mahiro singi damakta Germany da hospital program tamba yabagi kidum chaba pisari hariba program ahanbada accountancy hariba stream asida tamnabagi damakta commerce background leibaga loinana 60% fangba oigedabani anisubada hotel management hariba stream asida tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigedabani ahumsubada electronic engineering hariba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigedabani marisubada mechatronic engineering hariba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigedabani mangasubada construction engineering hariba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry math background engineering hariba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry math background leibaga loinana
60% fangba oigadabani. Taret subada electrical engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigadabani. Nipan subada medical technician radiology assistant MHRC tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigadabani. Mapan subada medical assistant amasung tara subada nursing hariba sing asi tamnabagi damakta 12 natraga graduate loiraba singna apply toba yalani loinana hariba program sing asi tamba mahiroi singna thagi oiva stipend listing 100 dagina 1 lakh phawba chahi ahum phangani loinana 100% job guarantee in Germany da oigani loinana 100% education loan to support tawjagani akupa marogi damak 7005063196 ta contact tawbiru Haksan Panatamgi Hairabadi, Iram the Masimak the Laiba, Khwaidagi Paraba Hospital Singi Manunda Ama Oriba, Babina Hospital Lizari. Mapamasida, Hazabayarabamadi, Seriam Chandana, Specialty Kunhin Badana Lying Bagi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Maka Kayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Kawai Hakchang Yauna Lying Zari. Aduna, State Wangada Mokari Chalugani, Aikogi Manipur Suvagiti, Awang Mataki, Healthcare from Yabada. Matan Mangan Biraganu, Sel Henating Biraganu, Aikogi Specialist Singdagi, Malengi Apabataki Lion Patapiyum from Oiba, Service Lobiu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupamarol Bidamag, Babina Hospital, Saziwa Gel Road, Kabay Soy Impal Isteleng Sindiru. Natraga, Aikogi phone number 6909 39 0666 ta call to Biru.